Kapatisi TV. Ka seng samla shnong tenring dong nong pedeng. Haka shitrik ukalaling kot arajar arpun rio. Kala pelong ya ka jingra khis nam thamai bakarpang dakaba a jingkershan ya ki longying ki bakham duna ka yo ka kot ki basyong basa tang hapo ka dong nong pedeng kenthop ru ya ki longying ki baya kendo jing e haka pang ka shitom. Na lor kini ka seng samla kala ay sobhas nam thamai ru ya ki riu temen riu san ki bala kenjo ya karta ka ba prapos nam shaneng bat pen ko burom ru ya ki samla puli jong ka dong ki bala pas bah ha ke examen secondary school living certificate bat ha ke examen higher secondary school living certificate jong usnam arjar apsau bat arjar apsan. Ha kini kasi la sakilang da uba Jonathan Sim ubala long kumugongsan u sordar kashnat right tenring urang ba dong ka dong nong pedeng ki dkhot ka seng long kami tenring u presiden ka seng samla u samla damang shwa walang bat ki dkhot ka seng samla bat lapun kot ya kani kasi da ki jing pen bernya ya ki samla jong ka dong. Si Gentin Argentin kum ban lam prang ya kani ke program te kum ban chu highlight kum ban chu mat phang kalong ba kini ki jing ai donation jungi ki jing ai gift jungi kilong kawi nga penpau kalong ba yala di simet nga syam hajing im lajong ba nan ke tu ya pi bali ni ai ya kini kena red class 1 adu class 9 ngayo i bagi bun ki beri ki syai award baik tangki kena kelas 10 kelas 12 ba PhD kum tar kaba syat phalang hanga kalong ba balingi ai kini kena red ki badang red ha adu kelas 1 metang sedang kelas 1 le si license nem in ai lang ai gitu ki balik kelas KG kelas arit ahe gitu ru ngila ban sapelong ke program macam bangin ai lang kalong ba hajing im lajong ngai kedu yala di ba kapur bangadang le school satai sapo nang war te ngayo i yo ni u songang ba ibu sembai imei ila si be dok telai la long be kum kuping ti ngakali imei benle kum du mei te ong imei ada me pas bah te ngan yo man pendeng ada me pas bah te menom yo dan pendeng itu kuping ti tang nai ta idau ba imei i ai msi mengi ba men yo deng itu kuping kili krekot bah long benekong hap krekot bah nawat bakwa pala itu mendeng ti takadaw dayo result ngam komen no yo nekong komen ba ngan lechi ngan yo pendeng itu kupi takadaw kakat kamay nga kalong ba ya kini ki kena redru ngile ingi ai di kinja kat bangila mangi kalong kum kanuksa ya ki ba lasem senam lada vi ki kena red lada vi kwa betul sakman wan ban poi sakatong tresitom wan sakakedan ke sakman kenang ba pinyoi e nangi ke seng samlang inam pendu dah kani di ke sedang jungi ngila ban ai mentaus nem tang dagi baret lai sem yo ngila ban ai kawahe kenang ba kalong ke jing ai mensi mi kini kinarit kenang ba kinang tresitom khamtam hakik dan jing puli kit bok kit wiang ke pi paro ki nong song snong nong song thau bat ba pinang ya ai mensim ya ki kun samla bat kinong yalam jongka ki bedon hagani ke dong ke jong pi nang ya kebakin nang la panang tre ya kau bahagi sengi berkipor kibarangwan baru ban ai jimut agani kepor kelong bah kumbangi la juyo ban ya tre rengkat bat keseng sama snong ban nginang yai tre na kepor sya kepor nang banginang la ban pen i sa kepor tei na kebenta kai ke baha kebangidon ban le nang ni syakman usnem ar hajar ar husan ulale ban ngilala ban pendep halai jong benta halai jong i jing shem ke jong i ha ke jing em jong i bun kibamat ya ke jing e ha ke liang ke jing susi ha ki kam don ke bayo ke jing sobha rei uble kini baro kini ke jing ai jong uble ngai ngo yo uble nang ta kini ki e baro badai lang ba ke jing start jong au ai lang yang ni kacing kemen ba kacing sobha kenang bangin tip jauh bat hakani ka klemat amenta nga bu kacing dewai ru na kamenta ni usnem ba unlong usnem ubadap cingkerku usnem ubadap da kacing kemen usnem badap da kacing kermen ba
nang yo su ko jing em ka ba kham pha kham biet kham biang ba nang la su ban tre ha ki jing ha ki kam jing i baro ha la ki jong ki benta ha ki yeng ki sam ha ki dong ha ka snong ka thao hi bar ka we na kam ta ka ha ka miat jong ka im lang sa lang snong ka don kam ya khi ka snong ka don kam ki khun sam la ki bachelor Kasnong kadang kam yaki kun samla ki bala ban len yiladi. Kasnong kadang kam yaki kun samla ki bakhoy kajing mut kajing perkhan. Ki balait na ki a baro jing sniu trong ka perthei. Kasnong kadang kam yaki samla ki manlong ki bakloy ki bastat wa shempang bat ki bayu I jengai. Kumnu ban penwandor ya ka imlang salang ka baitanan. Bagaimana ya pi baro sai sian an ong biang senam thamai basuk bagaimana ya pi baro kebedan hakini ke program ka bakarpang te kini ke por I don ro I gong san jong yi I shift gas ngaso bat ai jing thap tei agar pat e baro ban ai jing thap tei ka bajam na mar I don I shift gas I baba Jonathan Sim sai si sian pat ai ka jing thap tei ka bajam ha Tok play sibur namar bangi peding burom ya kong san jongi ba Jonathan Sim belong we nagi kan samla jongi beni hapok ni gadong katan ko jing chane go bah ka penongkong yang asgo ben nyukur nyu burom ya kini kilong keme bla propose yang maklei nei presiden ni ong ba kidon kendai ngot asgo ben ai ka jing tap tei ka bakarpang ro na kam takini I ka bangi nyukur ya kini ki long keme jong ka sinong paro Kaya kani kapur nganang tang yang lut shui nong bri badan kani kapur bat kat nei ka jing dai tha bat kat nei ka jing dai tha dang la ban ben present hakani ka program ka bakarpang ni ka special program jong ka dong nong priang ka special program kumno ila ngam la ban modur habayi ro jing dai tha kan nei idang la ban den hakani hang nei hapo surok te kat no ngaso ban nyukur ban nyuburom yakini kulong keme bla posniam sejerom kawe ka bagi penlong ka diga program kolong ba banwan ra ya ka jinglong kawe ka jinglong shitali ya ka mensim jong ka jingi it iwe pat ki badan hapo jong ka diga dong dailang ba jong ka diga program yi ka diga mensim ni ka spirit ka jinglong kawe bangila ban yalum lang kumne Lalong kum kawe ke program ke tukidar ke bangila bandelum kisamla kilong kamenta pat kalawe. Dei kisamla bangila ban penlong kini kadong nong pedeng kadong kabakiu syaprang hakiliang baro. Seniam thamai kabasuk kabakemian abo ni seniam onra kacing telei onra kacing iet bat onra kakot kakia kakam kacam kabapiang haman la kawe pakawe katloying ngai kublay ka bala organize kani ka program kabagalong kawe ka program kaba kamlong kerpang lese haman la kisnong niji organize ki week pair rehakan ka por pamta kadi ka jing sedang yung seniam thamai da ka jing telei da ka jing iet kapangila panyalum lang nadu ki hep ki berit hadu kitimian kiba larang batam bengiong kita ki senior citizen lase la bengiong ketin ke generation la segi kena menta ki bidon nai kidon kita ki generation ngasgo ki miit bidon lang nai bensayo ika award ya borok kiru temian misnga bidon kiru temian ngiong kita ki silent generation nang takiwan ki kimi ki pa jungi isordar bidon hanai kita ki baby boomers natawan samai ki millennials tawan segini ki help kini ki bakam red yang ikendet kiwan kita ki Gen Z ki biong nang ta hadin kata wan segini ki kenret ki kenare ki bahapo sansniam kita ki generation alpha begini ki generation baru ngidon lang hakan ni gajan mit bomta yang tiang hak imlang gasa lang la sewat hayi ngasiam ro mata ngimla syu ban yak nanai kata ke generation gap kadon kebong kecingnya per priang ki balak he ki berit reha kan ke can mit gapen ngi
kata kecingnya terlelang kecongi kecingnya wanlang kene gede gawe kenuksa kapapa haba yi kum ki kon samla kila pan penia terlelang penia trelang penia donlang kata kecingi namar haga ne gacuk jungi gacuk teknologi let's say ngi kamnyar bane krian haying hasiam ban ni syongkai kum kapor mensyua ngatrai miit mensyua yiding don miit mensyua pat don ki mobile phone ngidang yo kata kacing itu kena mendai tiang miit latat itu kena dong itu kena biang syong miit latat syong no mendai mentai kabro jona bathok sky ta la dom mi tekumut kata kacing itu kena hagin ni ngai minta kam katrai kamyar bandon rai ai ba kata kacing long tenrai ke chungi ta background chungi kandon ha we kalong ying namar kacing krian haling siam kacing flow chungmut ying siam kalong ka badon kam ken mau prasamla bat ki hep ki berit ba kacing nang ching start ka de we ka badon kam na ka badon kam tam don we ru kraw perkat uong Nelson Mandela ka bagpen ma wenga uong haktin pareng education is the most powerful weapon that can change the world. Kemud kecing nang kecing start kadi ka ikhtiar ka ba klantam ban penki ka pertai lene ban pensyai ya ki imlang ka salang. Lada ki samla ki hep ki berit ki samla ki long ki benang ba start. Haga ni sinong nang pediang kano ki ipo iping. Pet nuksa kani ki snei ki pemta. U presiden kinong kitkam jong ka siang samla kilong ki benang ba start kila ban perkhat ya kani ki program. Lasil ada umdon kecing nang cing start ngatrai ngemla ban organize kini program. Ngemla ban sinai kini ki momentu ki kentin nang to. Ngemla ban organize kini ki stage ki prepare kini ki platform ki prepare. Tekema ko cing nang cing start. Haga cing nang cing start ngom ye pe. Let's say ki ba stu bakla. Bang kon junga ba feel she feel be. Ndri em ko cing nang cing start kam di tang balong banengkong. Di tang bawan syakman. Dari education kadi keba ngitip ya kata ke disiplin. Sisin balong lalong banang bastad ya ka cing nang cing start nganong bang ngimla bandi ngimla bantin. Lada wan sa kumno ro tang supait da kadur kmat ke chong bro nilai thu odi bra nang lastad. Den re ke cing nang cing start kadi ke badon kam kadi ba don kam na badon kam tam ha ke cing im jugi. Oh ngimla banong baru kuat mengin long kita ki top 10 nade bengin long kita ki engineer ngin long ki doktor ndai ublei labu ei la ka chong ka benta la dengi roai ngi sing don kami ki education langi lekai football ngi don kami ki education tesin balong education kemut ngimle ran chu ban mi ngi kren ni ka ching shisha kata ka ban kam ngi kren ni ching shisha hak imlang ka salang ngimsa chu ka umdum takum tanga pensuluri kon samlaro makin sim hakmat education ringkat hakisap ki pong ka bapidon but kacing don jung bisia kilong kemi kacing singai mdi te gadong reya kani ka snong ya kani ka than ju hi boro ka we Pavan ai kacing thapti kabajam na kabanta jung berkati hadu kani ka karta idang la wanwan kani ka janmit na kabanta kani ka program kasarnat penkok burung kaseng samlash nong shinong tendring dong nang pedeng kapertu ya isyoy nang beri balakenco prapos nam tam karta nong shong shinong kadong nang pedeng bapilano sinyang ya kashnong lengba kadong nang pedeng gisngo buram ban gidap daga jing sngongu ya usinyang bakordor jongti ai kajing thapti ke bajam na ke benta ini ilung ye. Dah kajing thapti ke bajam. swell nangrum iba koridor melim dong shim tilang kelas naga kelas 2 Wanri Daka Pengurung Pada Biang Hun Sotun Kelas 5 Bha Melim Kelas 5 Das Kembha Melim Kelas 5
Haki Ban Sanam Nongrum kelas 7. Ilahun Lang Melim kelas E. Pengrup kelas E. Spung kelas E. Remon Nong Spung kelas E. Meban Krau Bamon kelas 9. Meban Krau boleh sibun ba? Nir ide ibapas bahah ke kelas Meban Penskem Sotun. Nir di bapas bahah ke kelas 10. Lakot saya ka Long Ying Jong I. Agak jing tap tiang berjam. La kerpat saya ka Long Ying Jong I IC. Dah, la kerpat sa Kumis punya But La kerpa Kalong Ying Jong Baginang ban telang Yalah Charlie ni ha kakam jong ka sing samla po dong Strike 3 We are live. Happy New Year. Dah. Boleh sibun. Abusada. Kucar baro Christmas New Year mentalayo tunang ya saja klan